I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako možete da gledate televizor na vašem telefonu. Pa ajmo da krenemo. Sve što vam je potrebno da uđete u Play prodavnicu i u Play prodavnici pišete Orion TV, Orion TV. Znači, kada to instalirate, uđete unutra. I evo imate sve kanale. Imate evo sad na RTS-u točkovi. Vidite. Evo Nickelodeon Big Time Rush. Znači imate razne. Vidimo mi samo da li ima. Mislim da ima, evo ima Arena Sport košarka. Futbol 4, Napoli 2-1. Izvinite, evo tu imate podešavanja i možete da napišete na primjer Pink Music. Ajde. I ako vam se ovaj klip ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo vrlo